Salute a totus, señores e señoras, e bene accattados in sas previsione de su tempus pro casa, che nabura su 13 de triulas, validas fintas a sar 23,59. Sas condizioni de su tempus a subra de sa Sardigna videne che lu serenu o pagunuilu. Sorventos anta sulare debiles o moderatos dae manca o capisus e manca, fortes in sa succar de Bonifaziu, in sas costas de sa Gaddura, de sos urcis e attrettos in su restu de sas costas occidentales. Sor mares sant a presentare in prevalenza movidos o medamovidos. Sas temperaturas minimas sun previstas che namudar de rilievu. Casteddu 23, Tattari, Nugoro e Aristanis de Chenoe. Sas temperaturas massimas sono previstas in aumento ligeru in sa banda orientale e in falada ligera o moderata in atros logos. Casteddu 37, Tattari 29, Nugoro e Aristanis 30.